Ubak penyat sing CMU Chief Executive Member Jangka Khasi Hills Autonomous District Council hakanok pai singi jangka arp sau trek nai wing arja arpulai ula ther ting e yo noi lam ka senra juai ubak chanlok dakhar ubabat ikakam chairman jangka arts and culture damar ka jingkran jang u ban pendu no eki district council namar bakim penne ekariti dustur. Ubak penyat 6am ulang bau bak chanlok ula keran klem nong rem ban pendu iki district council hakaran san jaga lempung sengkut senam kabala long hamaran waking hajayau haka arpulai trek unai wing araja arpulai. Nalor kani ubak penyat 6am ulang baka council kala pen kre daga jingtho syau bak chanlok ban pan jing syai na u. Ulang ru bau bak chanlok ula keran klem nong rem ban keno ru baki MDC ki bam sap. Menin ka sngi kadika sngi ka ba se ngakum CM ngasosi ba ban yo snow kum itu kikentian bakran we rangba uma chanlok dakhar udai chairman jongka arts and culture committee na kaseng rajwai haka sengkut senam program menin hang tipo madan wiking ngaru ngadon lang hakata program bak kajingkran jong ni rangba kabangaso ban pensyai ban kentho kumni kalong haki arbenta kawai ka benta belakran ba ban pendu di council ba mdan kam shu namangin penek pensa di dustur tengah mut shu ajing mut ini orang ba let's say ngi hapot mengkliang don lightly dis council uthau ya kanu dis council ngi ngimtip namar ban shu kelum lang bait ban ong ba ki district council kim trekam te kalong ka ek ka bakala bat ka bangimla ban pediang te namar takadaw nga kentu ni orang ba bende ben pensyai ba halor kanu ka nongrim pikran ban kentup langingi barok enta but de ben pentikena kinu kita district council kiba pendu riti dustur but kinu kita district council kibam bit bambiang te kamde ban syuong lut barok ki district council te halor kani ngaso ban ong ba ladam don le ka district council kemau hai kata ladam don ka district council syai kini ki nong sensyar ki CM ki daloi syai kini ki nong sensyar raj ki sodar ki rang ba shnong kin poi pait menta hima khairim badang bat ya kaniam kerkom ladam don ka district council kanang don nyo post nam men syakal adu pek kahima malim badang bat ya kaniam rukom nalor ka sensyar khadar ki don kaniam rukom ladam don ka council nadu nyo post na men syakal adu kam don syu namar ba ngim yo rai ka an jingyada ka bekerpang hak constitution jogri India bengila ben praktis yakini te phin ong ba ngin pendu na council te perkhat chis pasien syu ba phin kran te ka ba arpat ka bang susi kalong ban kentho baki MDC baro hadis council kiban yakun le kibami khmat hadis council detang kibabam sap sudah but kiwan hadis council detang bam sap kani kabangim la ban pediang uni orang ba Ukraine nur ngimtip usu ong bait baro kis yaki MDC te kani kabangim la ban pediang kabab hipen hiar kerdan yangi mangaru menen ngadon hang tu bat kabangim sultanat bat ngalakren menin yaki nongilam jongka sengkhasi sengkemeru baka jingkran ni rongba kabam stunat bat day ban lay bat nakaliang jongka sengkeme kini ki sengkhasi kila shimkhya lokani bat kila penpau gi jing suksi ka bakhrau baka jakum ni bat ngla ajingmut banang ni shikmat la debu nongkran inu day ban daya tip bah screen show bah kumno kin kran nama kakta yang hilang baro namar ba de ben pensyai uai uta MDC babam sap kanu kata ke council babam sap boleh pin syukunno lot penjak burom mengi but halor kani ngila yo daka media coverage daka video coverage menen but mentasngi u secretary jongka executive committee la issue yaka notice legal notice yo ni rangba ben pensyai halor kani makani kam kata tayang ashimet kakta ya burom jongki MDC baro ki blasha jit hok hai bai ba bat kakta ru ya kanika 6 schedule bat ya kanika office rekam bujungi ngingi syong hang ni kat bala ngi peluk por bat bor ban trei bhai kakam ban penuan dur enrei ban syukran naransan keren madan madya lemuk lemang ke bawang sultanat
te kumye kini ngi la batha uskatri la batha badi ban wan daladi ban wan pensyai hakmat jungi habai de ka jingkran joni